Uyu munsi nakuzaniye robot cyangwa se AI iri gutanga mega z'ubuntu, ibizwi nka free network. Ku mutima wawe cyangwa se mu byo ubashije gutekereza yuko nta network y'ubuntu ibaho. Nibyo koko, kuri simukadi yanjye mfiteho network nkeya. Biransaba kugira ngo ndaranodinge iyi application kugira ngo nyishyire muri telefone. Nimara kuyishyira muri telefone, ndahita nshyiramo akadege muri telefone yanjye. Ngiye guhita nshyiramo akadege. Nimara gushyiramo akadege karaba kameze gutya. Nimara gushyiramo akadege uze gukoresha YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga mfite network ikore. Bigenda gute rero? Ibihe byiza wowe kurikirana Emmy, twongeye turagaruka. Ubu ngiye kujya mbigisha ibintu bijyanye na tekinoloji, ariko tuba tunyuzamo n'ibyo muri siporo nabyo tubivuga mu koco nitwa Emmy Sport 250. Hari ukuntu uba uri kuri telefone yawe network zagushiranye cyangwa ufiteho network nkeya, birumwereka uburyo ushobora kubonamo network y'ubuntu cyangwa se ibizwi nka free network. By'umwihariko ahangaha ndi muri Play Store cyangwa se ufite App Store ukoresha iPhone araba yasanga iyi application muri telefone ye cyangwa se muri Google Chrome cyangwa Opera. Biraterwa na browse uraba ukoresha. Natinze rero, reka nkwifurize amahirwe n'imigisha wowe ubonye ino video kandi ubona ari kigufashije. Wibuke kudushimira, ugende ubikore, ugaruke kuri video udushimire muri comment. Nongera gushimira abantu mwakanze subscribe, tumaze kugera kure. Muraba nyamugisha, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Iyo mugiye kubana rero ni Emmy, kuyavuga siko kuyamara, reka twihute. Uraza ujye muri Play Store yawe, niho ndi, nurangiza ushake application yitwa Force Reading Only. Uraza wandike muri browser yawe application yitwa Force Read Only. Uraza wandike Force Read okay. Numara kubyandika gutyo wiba turi kugira kuri ifite 4G na 5G, ifite umuvuduko wihuta kuruta izindi zose. Ni ukuvuga ngo uraza wasange Force Read nyinshi zigiye zitandukanye. Izi zose ntabwo ndazikoraho ubushakashatsi, iyo nabashije gukora ubushakashatsi ni iyi ngiyi yo hejuru. Ngewe iri open, wowe uraza uyesitare muri phone yawe. Ngewe ndaje nkande kuri open. Nakubanje gukanda open, reka banze bereke kano kantu. Ni ukuvuga ngo Force Read, ndaza mbanze shyiramo akadege hano muri telefone yanjye. Nimara gushyiramo akadege imbe najya kuri YouTube nkande mbereke niba bino bintu bikora. Guys, ibi bintu usanga bikora, wibuke kudushimira, kugaruka kuri video, shyira like, comment, unayisharing, nawe bibwira abandi bantu inshuti yawe. Urabona yuko video ntago wazikina. Izi ngizi nizo tuba twaradownloadinze, ntago wayikina. Urabona ko idakinika.
urabona harimo akadege ariko ntabwo wayikina. Okay, twihuse cyane kugira ngo tudatinda ino video itaza kuba ndende. Urabona yuko iyi video zidakika no connection. Okay, uraza winjire muri ya Foserite yawe. Ahangaha urinjira kuri page imeze gutya, urabanza uyikore get started, komeze. Nugera kuri page isa gutya urasanga page isa gutya. Attention, ahangaha aka numero ya mbere arabona ahanditse Android below 11, ni ukuvuga ngo ni munsi ya Android ya 11 iyi system ntabwo ikora. Mwongere mwumve kano kantu, munsi ya Android ya 11 iyi system ntabwo ikora. Ni ukuvuga ngo ni za telefone za kera zishobora kuba zifite za 3G, zifite zira version ya 6 ya 7 ni za kera ntabwo ikora. Noneho niba ufite version ya 11 kuzamura, ni ukuvuga ngo ifite 4G iraba ifite ubushobozi bwo kuba yakoresha ino AI. Okay, tudatinze rero uraza ukandika kwa kabiri kanditseho 11 plus, uragera kuri page isa gutya. Attention, waba wiretse kugira ikintu na kimwe ukanda utaza kuza kuba wakwica telefone yawe, kugira ngo yatumye telefone yanjye yangirika kandi nakubwiye. Uraza urebe hano hantu kuri ino page, numara kuza kureba kuri ino page uraza ufungure ahangaha handitse mobile relation power, mobile radio power, niho uraza kuza gukanda. Uraza ugafungure, numara kugafungura karaba kameze gutya. Noneho numara kugonga uraza uribe hara hejuru mu nguni y'uburyo, witonde neza tugendane akantu ku kandi utaza kuza kugira ibindi bintu wica. Nugera ahangaha kuri ino page isa gutya urahasanga kano kantu ko hasi gahera kanditseho disable data connection. Nugasanga kanditse gutya kameze gutya disable data connection, ukihorere. Nusanga handitseho undisable data connection, ugafungure ariho ukanda. None ngewe gutya ndakihorera, nindangiza mite njya kuri YouTube. Ubundi kuri ya YouTube twahozeho kare video zitari gukora, turaza tuyinjiremo. Ndakubwira ngo igira connection ku buryo yihuta. Urabona yuko ibintu nababwiye biri gukora neza. Urabibona, dushaka twa playinga bikavuga. Tayari ibintu nakubwiraga nibyo. Wowe bikore, nusanga iyi system ikunze uzugaruke mwongere dushimire, uze tubwira ngo bya bintu birakora. Urebe ko hari hejuru harimo akadege, kwitegereza ukanongera manura urebe. Urabona hatarimo akadege, urabona simukadi ziri gukora, ariko network ndazifite. Noneho ninjya no kuri Facebook naho iyi connection irabiri gukora. Ninjya no kuri Facebook iyi connection irabiri gukora, ganza mbikwereke. Urabona kuri Facebook iyi connection irakora, urabona ko iri gukora. Kandi urebe ko hariho akadege nta wifi nkoresha. Reka urabona se hari wifi nkoresha, asa ari network afite. Ibyo rero najya mwereke connection y'ubuntu. Reka nkoreho ya Foserite cyangwa se
ya connection urebe niba bikora. Reka nze nkande disable ubundi umva gutya mba mbifunze, nongere ngaruke kuri YouTube urebe. Ninkanda aho ujya kuri YouTube burya barambwira ko nta connection mfite, niyo nawe playinga gutya yampaye inka data z'abanyamakuru bw'ibya byagira bika ntago byagenda. niyo urabona ko nta connection mfite. Guys, ibi bintu nubikora ukabona biri kurya izo nshimire. Urabona bikunda ntago bikunda, ariko ninsubizaho ya connection birakunda. Ninsubizaho gutya nabireka gutya, nkahita ngaruka gutya connection ndayibona. Wayibonye ko ndi kubikora? Wayibonye ko bikora? Mfitemo akadege, yibuka ko harimo akadege. ya ngaho kanda subscribe, like, comment kugira ngo tujye tubana, kandi ushyire muri comment ikindi kintu waba wifuza ko nazagukora muri video irakurikira. Duhurire muri comment rero turaganirira. Ndabakunda cyane.